deo tvog života. Dobrodošli nazad u Halu sportova, siguran sam da uživate, pratite drugo izdanje Tesla Fighting Championshipa, vreme da dočekamo dva mlada, perspektivna talenta s jedne strane, jedan od najtalentovanijih mladih boraca Srbije, čvrsti i uzbudljivi Josif Al Said, čovjek koji je kompletan i u stand-upu i u parteru, ima odličan boks, rvanje, grappling, sa druge strane dvostruki šampion Hrvatske u grapplingu, također jedan od najperspektivnijih mladih takmičara, odličan poznavaoc i udaračkih i parternih tehnika. Tako da će ovo biti veoma zanimljiv sukob tehnika i stilova. Vidjet ćemo kako će naš borac uspjeti da se prikaže u večerašnjoj borbi, a sada vidimo Ivana Smolčića. Kažemo, jedan od najboljih hrvatskih greplera. On je dvostruki prvak Hrvatske, valjda, u greplingu. Tako je. Jedan od svestranih boraca, dominantno parteraš, ali kažemo posjeduje dosta solidan stand-up. Njegov profesionalni skor je 1 pobjeda i 1 poraz, ne toliko iskusan, ali kažemo velika perspektiva. Vidjet ćemo, ima ovaj mladi borac još dosta da uči, međutim, kada su izlazili primetio sam da Josif izgleda dosta korpulentniji od njega. Ne bih nikad stavio u istu kategoriju. Dosta korpulentnije s jedne strane, sa druge strane Josif, jako je, kao i Smolčić, poprilično mlad borac, ima iza sebe 6 profesionalnih mečeva. Neki od tih mečeva su bili pravi epski ratovi, mnogi Josifa Al Saida smatraju za nosioca titule najuzbudljivijeg srpskog meča u istoriji mixed martial artsa. A sada se pripremamo za izlazak Josif Al Saida, Popularni borca, Jole. Popularni Jole. Profesionalni rekord 4 pobjede i 2 poraza. Kao što smo već mnogo puta rekli, a verovatno svi vi znate, važi za jednog od najhrabrijih boraca u našoj zemlji i sve njegove borbe su poznate da se u njima bukvalno ostavlja preko 100%, znači sve su bukvalno borbe do iznemoglosti. Snaga, agresivnost, rvanje i boks, sve to krasi mladog Josifa Al Saida. A ovaj meč što si malo pre spominjao da je ušao u istoriju srpskog MMA kao najzanimljiviji, bio je protiv bosanskog borca Berina Balijagića. Odličan je to bio meč. U intervju sa trenerom Josifa Al Saida, Jovanom Manojlovićem Kamenim, rekao nam je da je Josif jedan od boraca sa kojim najviše voli da radi, potpuno je posvećen treningu, apsolutno sluša sve instrukcije i ogroman napredak pokazuje u ovih par godina koliko se on profesionalno takmiči na MMA sceni. Priprema se Josif da uđe u heksagon. Tu pored njega je, vidimo, i Kameni. Biće zanimljivo vidjeti, Marko, kakvu su strategiju pripremili Josif i Kameni za ovaj meč. Znamo da je odličan rvač, da voli da koristi udarce u parteru, ali naspram sebe ima Smolčića koji je, kažemo, šampion u kombat grapplingu. Pa verujem da će Josif teti da borbu drži u stand-upu, definitivno. Da sam na njegovom mestu, ne bi se spuštao u parter. Miljenik publike. Sponsor petog uvodnog meča, Bioskop Cineplex. 3 runde po 5 minuta u kategoriji do 77 kg. Welter divizija je u pitanju. Trajanje borbe 15 minuta. Extreme Groti.
Extreme Crow Team. Težak 76,5 kilograma, skoro jedna pobjeda i jedan poraz. Dvostruki juniorski šampion Hrvatske u kombat greplingu dolazi u životnoj formi Ivan Smolčić. A što se očekivalo od domaće publike, topla dobrodošlica. Još jedan pulen CDS tima večeras. Iako po zvaničnim podacima Marko Al-Said i Smolčić imaju istu težinu, kao što si rekao, deluje da je Al-Said korpulentniji i snažniji. Smolčić jeste viši, ali U najzanimljivije meču u istoriji srpskog MMA, Josip Al-Said! i runda 1 uskoro počinje. Evo vidimo i fenomenalnu najavu predstojeće runde. Da li će krenuti agresivno od samog početka Josip Al-Said ili ćemo vidjeti još jedan rezervisan početak? Kreće Josip Al-Said! Kakav početak! Na trenutak je bio i zatura Smolčić, ali sada dobra kontra hrvatskog takmičara, otvorena borba od prvih sekundi, ništa manje nismo očekivali. Kakav body shot sada! Double leg, bacanje u parter, kakva samo snaga, fenomenalno rvanje Josipa Al-Saida i sada je vreme za ground and pound. Rekli smo, može biti opasno po njega, borba u parteru sa Smolčićem, ali veoma agresivan Al-Said. Ne respektuje previše dostignuća u greplingu hrvatskog takmičara Josip Al-Said. Večeras nismo videli aktivniji parter od ovoga upravo sada. Drži čvrst gard Ivan Smolčić, ali svakako da nije lako zadržati mladog Al-Saida. Daleko, ipak velika snaga se krije u ovom borcu. Sada čvrsta desnica. Rešen je Al-Said da završi ovo što pre u svoju korist. Traži sada iz ugla Josip Al-Said da bude precizniji s udarcima, da mora da pogleda pre nego što udari. S druge strane, čuli smo da od Smolčića traže smirenost. Ovde mora da se pazi Josip da se previše ne umori ako nastavi ovim tempom. Ipak je ovo veoma brzo krenulo od samog početka, veoma aktivno. Marko, vidimo i da je hrvatski takmičar poprilično čvrst, primio je dosta jakih udaraca, ali dalje u igri i dalje je aktivan. Da li ćeš koristiti sada ogradu za ustajanje, takozvani fence walk, neće mu biti ni najmanje lako, to mu ne dozvoljava da izvede Josip Al-Said. Mora sada da se okrene Ivan Smolčić, ne želi da bude sateran uz kavez. Ne dozvoljava Josip da Ivan Smolčić ni pokušaj da ustane. Za sada prva runda protiče u znaku Josipa Al-Saida, velika aktivnost, kompletna kontrola nad Ivanom Smolčićem. Jedina dobra stvar po Smolčiću u ovom trenutku jeste što je uspio da se odvoji od kaveza, tako da ima veći prostor za manevar. Sada se okreće u kornjaču. Mirko, Josip ga je preplavio. Pokušaj sada gušenja, ali ipak dovoljno iskusan hrvatski takmičar da to ne dozvoli. Evo, čujemo iz ugla da pokuša da malo uspori tempo, da se ne istroši. Sjajan sada preokret, borci su na nogama. Prvi put Ivan Smolčić dolazi u dominantnu poziciju, sada ga drži u polugardu, lako to premoštava Hrvat. I dalje ipak u polugardu. Vidjet ćemo sada koliko je zaista dobar u combat grapplingu Ivan Smolčić.
Njegovi uspesi u juniorskim danima govore da je fenomenalan, ali šta kaže praksa, ostaje da vidimo. Dobri sada udarci, sada je agresivno kreće i Smolčić. na redu ground and pound hrvatskog takmičara. Sada je pretrpao par udaraca, međutim dolazi u dominantnu poziciju Josif Al Said. Prelako je dozvolio da izgubi poziciju Ivan Smolčić i sada će ga to sigurno skupo koštati. Sada fenomenalno uspeo da dođe do poena Josif Al Said. Kakav samo udarac. Veliku podršku od svojih kolega iz tima dobija Josif Al Said. Traži sada kameru od njega momentum u kome će skočiti na noge i zadati seriju udaraca. Sluša svoj ugao Josif Al Said. Ivan Smolčić je preplavljen sada udarcima. Pitanje je još koliko će moći ovako da izdrži kraj prve runde. Definitivno totalna dominacija Josifa. Potpuna dominacija, izuzev jednog trenutka u kojem je bio u dominantnoj poziciji Ivan Smolčić je zadavao udarce u parteru. Sve sem toga je proteklo u znaku Josifa Al Saida koji dominantno dobija prvu rundu. Vidjet ćemo da li odgovor za njegovo fenomenalno rvanje i parter ima Ivan Smolčić u drugoj. Ako ovako nastavi, zaista ne bi trebao da ima problema sa svojim protivnikom. Definitivno je sada i poljuljeno samopouzdanje Ivana Smolčića, mada dečko je pokazao da je poprilično čvrst, dosta toga izdržao. Upravo to. Jako je impresivno šta je uspio sve da preživi. Iskreno, on se odlično branio, ipak je po konstituciji Josif mnogo jači od njega. Barem tako deluje. I poziv za borce u iščekivanju druge runde. Da, ali ima neko skriveno oružje Ivan Smolčić. Vidjet ćemo. Opa, šta je ono? Sada nesportski potez. Poneo je trenutak Ivana Smolčića. Ne želi ovo da mu oprosti Josif Al Said. Svestan je sada hrvatski takmičar šta je uradio. Mislim da to nije bilo previše namerno da ga je poneo trenutak. Video je poljuljanog Josif Al Saida koji je izgubio zbog klizavog partera na trenutak tlo pod nogama. Zaletao se hrvatski takmičar i sada ćemo vidjeti šta može da uradi revoltirani Josif Al Said. Uzeo je ovo za zlo mladom Ivanu Smolčiću. Mislim da mu ovo nije trebalo. Nije baš pametno ljutiti Josifa Al Saida. Izvinjava se i dalje Ivan Smolčić. Ali sada je vreme za kaznu. Odlična kombinacija, direkt inside leg kick. Očigledno, parter nije još uvek u suvom stanju. Ma to je od snage udarca. Kreće opet furiozno napred, još jedno spektakularno bacanje, ali uleće sada opet umalo anaconda choke. Lako se izvukao iz toga Josif Al Said, sada kreće ozbiljnija razmena udaraca i na jednoj i na drugoj strani. Zaista nismo imali prilike ni jednom da gledamo meč u kome je učestvovao Josif Al Said da je on dosadan. Uvek su ovako dinamični. Tako je. Nije bitno da li meč ima završnicu, da li nokaut ili giljotina ili... Sada jedna strahovita levica, ali i dalje na nogama Ivan Smolčić. Ovaj dečko ima granitnu bradu. Ja ne znam što on sve može da izdrži.
Nije uspio sada da baci Ivana Smolčića Josif Al-Said i vreme da se on brani sa leđa. Vidjet ćemo šta može da uradi. U prvoj rundi nije uspeo Smolčić da ga zadrži predugo na leđima. Vidjet ćemo šta može sada nam pokaže u parteru hrvatski takmičar. Kakvo sad samo prevrtanje, fenomenalno je ovo izveo Josif i opet došao u dominantnu poziciju, dakle plasira ground and pound i opet u velikim problemima Ivan Smolčić. Generalno evo već i druga runda prolazi u konstantnom branjenju Smolčića. S druge strane Marko Al-Said drži konstantan tempo, vrši konstantan pritisak, njegov kardio je na fascinantnom nivou. Izgleda kao da čovjek se uopšte ne troši. Sada malo vremena za odmor. Uspeva da zada i par čekića sa leđa, dobar sada i pokušaj up kika Smolčića. Svestan je on da ukoliko postane potpuno pasivan, bit će laka meta za Josifa Al-Saida. Još jedan up kick u lice. Ovi udarci sa leđa koje zadaje Smolčić poprilično sada frustriraju Josifa Al-Saida. Pribio je 2-3 up kika u lice, morat će da se pripazi tih nožnih udaraca. Još jedan up kick. Ovo mu za sada odlično prolazi. Drži na distanciji Josifa, ne može sad tako lako da Josif priđe svojoj meti. U bočnu poziciju. Side mount pozicija za Josifa Al-Saida. Mogao bi sada Josif da proba plasira neka kolena u telo, ima dobru poziciju za to. Kreće da ustane Smolčić i dobija par udaraca u tim pokušajima. Sada se tempo igra malo usporio. Ne čuje povik iz ugla, Josif Al-Said drži ruke ispred kako bi se odbranio od ovih up kikova. Sada dosta isprovocan kraj druge runde. Pazi, dobru odbranu je sada priredio Ivan Smolčić. Jeste, ona je usporila tempo borbe, ali opet preživeo je drugu rundu. Mada finalni utisak, još jedna runda ide u korist Pa definitivno Al-Saida. To bez reči. Vidimo posekotine iznad usna Josifa Al-Saida. Mislim da je pre svega za to zaslužan jedan od up kikova koji uspio da plasira Ivan Smolčić. Očekuje nas treća i finalna runda, posljednjih 5 minuta koje će nam prirediti ova dva mlada ratnika. Prima posljednje instrukcije od svog trenera Ivan Smolčić, treba će mu svaki koristan savjet koji može da čuje. Za sada gubi 2 runde, za njega je treća runda biti ili ne biti, mora da krene na sve ili ništa, Hrvat. Sportski pozdrav. I sada da vidimo da li će nešto promeniti u svojoj strategiji ova dva borca. Odmah kreće Al-Said, pokušava da radi na single legu i da prevede borbu odmah u parter. Tu se osjeća veoma sigurno. Ali sada kreće na triangl mlad Ivan Smolčić. Pokušava da spakuje ruku Josifa Al-Saida. Sada prelazi u armbar i izvlači ruku, spašava se od te poluge. Josif Al-Said, nije to bilo pretjerano ozbiljno po njega. Marko, rvanje Al-Saida definitivno i snaga, pre svega faktor koji je pokazalo se previše fatalan po Ivana Smolčića. Nema i dalje u dominantnom položaju Josif Al-Said.
Ivan Smolčić i kao u prethodne 2 runde samo radi na odbrani, imao je to jednu pokušaj armbara, međutim veoma lako se od toga otresao Josif. Ovo sad već može dosta da iznervira Al Saida. Ne znam zašto sudija ne interveniše, zašto ih ne vrati u stand-up, jer su se dosta umrtvili. Ipak je sudija procenila da je Josif Al Said dovoljno aktivan i da nema razloga da vraća borcu u stand-up. Mada, kao što si rekao, borba sada doživljava malo pasivnije izdanje u odnosu na prve 2 runde. Sada sa leđa kakve udarce plasira Ivan. Još jednom koristi up kick. Pokušaj ustajanja. Sada Josif da ustane, međutim Ivan Smolčić traži zaštitu i dalje na leđima. Nedovoljno brzo ustajanje i dobio je strahovitu levicu od Josifa Al Saida. Smolčić nikako ne može da se digne sa leđa. Sada njegove noge trpe specifičnu torturu koju je priredio Josif Al Said. Smolčić definitivno nema odgovor na izdanje Josifa Al Saida. Zaista fenomenalno izdanje. Veoma agresivno od samog starta. Isti takav nastavak i u drugoj rundi. Sad već ovde ponestaje snage jednom i drugom borcu, ali i opet Josif Al Said veoma aktivan. Ostalo je nešto više od minut vremena. Ukoliko ne dobijemo pobednika u 3. rundi, sudije mislim da će jednoglasno doneti pobedu Josifu Al Saidu. Mislim da u to ne treba šta se sumnja. Sada dobar udarac u glavu. Želi sada da dozvoli Ivanu Smolčiću da ustane Josif Al Said. Sada kao da se predao Ivan Smolčić. Svestan je on da neće moći ništa zbiljnije da uradi. Mislim da je sada pre svega koncentrisan da izađe iz borbe sa što manje povreda. Sigurno da Smolčić posjeduje veliki talenat, ali ipak snaga i iskustvo su faktori koji će mu biti potrebni u budućnosti. Ipak mislim da je Josif Al Said i jači talenat i veći. Kraj. I sjajno izdanje Josifa Al Saida. Čekamo i zvaničnu sudijsku odluku, ali to je više nego očigledno kako će ona izgledati. Stvar koja treba najviše da radu Ivana Smolčića je to što je uspeo da ostane svestan i na nogama.
Čućemo sada intervju sa Josifom Al Saidom. Može biti poprilično zadovoljan svojim izdanjem. Ja se izvinjam za prijatelje Josif Jovan Al Said. Dajte Jovan malo vode, da vidimo Jovan kako se osjećaš ovdje pred svojom domaćom publikom, prijateljima iz kraja, porodicom, drugarima. A ovo vode ona priča kako je celan kod kuće. Bilo je to još jedno izdanje Josifa Al Saida. Radujemo se njegovim mečevima u budućnosti. Mozart, deo tvog života.